Mwandiki munene wa arigitani nibo clinical officers Meru Moses Bayania na atariiretie ndawa iria baamukire kuma kiri thirikari kaunti ya Meru itekirwo na njira iria yagirite na ugite bubu nibo atigirire ndawa iji ithukite na ibamukirite ripoti kuma kiri aji ati nandi batumbite gutethwa ni ndawa iji. Kagiteno kau Bayania na ameneretie thirikari akiuga etithiritwe kibare ya marija mweri tere batere kuriaga kiri ikundi mwanya mwanya kuma michara yao. Mutukikare harina ripoti ija. Moses Bayania ura ni mwandiki munene wa kiama kia Union of Clinical Officers akede na uritirwa ng'irogima wa mwiraja kaunti ya Meru kuthithio chunkuni kirenda wira shirikagwa na iriguikwa mashibitari mwanya akiuge mwene ciaterenya ya kore nyuma ya showe kwambi mpione na ingi kwarirwa ni riua kiria kuga no kabamukirite mataja maingi aje bagicoka masibitari kuga ndawa iria bakunywa chituko batethia kana chiboria tugura ndawa ciaire ichiekirwo imwe fulone ingi ciarethi riuene na wika ndawa fulone na kurethi riuene kwi kintu kitwa potency kana kwithira ndawa ni na inya ya kumba kwithia kiorania itumbite ku receive information imo tukero kwi aje bochoka baka wenda kundirwa ndawa intiraigwa ndabua na kwitu kwenda department umba kwithia ki investigate ona etha kwenda ndawa cietere potency kana kwitu ciere destroyed tugura ndawa ciekirwo riuene na ingi chiekwa fulone kingi kiri Bayania na ugete thirikari ya Meru ete kuthimira uria bati kugita mishara kiwatho akiuga barigita nkuruki kinya nyuma yabo kwithira bamukirite kigina kionthe kia mwaka jwa thirikari gitumikira na ndi Bayania akuga thirikari jiangabana kawira mwangaza ni kwarite ngugi bogi mathina nkuruki akiringithania na thirikari nthiru ya ngabana wagatene kiraitu murungi batu na mantu ya tada tukero yara na thirikari ya kiraitu pension fund insurances go they take remittent promotions employment na thini na choto kwa na ringi eldwakaz no choto ite tokea rairia ko to koria ngabana wetu na rugame na to prove thirikari yewe ina mwanya nere kiraitu nonto thai kwina to abengi ba kiraitu ba thirikari newe na thina oira toria itara kiraitu no choto ite tukuria kwanza ationgelekete nonto rika na insurance ya health workers ne ombe kwethe hitangwa no te health worker nyo tumerayo ka murtiongwe artumera that insurance no te ethatia itara kiraitu nyene ethatia lakini thai te utethe ku manisha nya thina ka tiongelekete nkuruki na oria turonere control of budget akiwa beti tumirikite ke insurance 355 million lakini twalile ke budget ire rareo budget ire ne 313 million so kwena estre tumiri na estre ire tumiri batu twerwe tina beti kwana nikende insurance yetu ithire kitawa bore bateru kwithire kitawa so itukwenda gavana umira atwira gitumi mbia chu tumirika ki insurance nyingi na batu beneficiaries tutikwa na service ire bateru kwitha tukiona nimbie tumi na muthiene Bayania na teterete ariti ngugi bakiontuku mashibitari akiuga baingi bao bataro wa mishara yao inde akiuga mbeshiri batikubara irire antu bangi kiri mishamanira ngabana mwangaza kwithira kithithia antu akwithira thirikari ke kwandika antu bangi tukona baita bakiara chemichamanio ne as casuals no to receive some information antu baraba weta bakiara chemichamanio ne meoro na muchamanio yonthe yongavana no antu bamo bakwarie yakaba kwandikwa baibo ba casuals no tukwenda kuria ngavana eto antu kwethira antu baba kyandikwa ba casuals batu aba tibitari ibethe bakwa the first priority no ntu ibo batreni yare mu kukundania ndawa na kwethira mtu rate kuriwa ikwetha kwina ururubu nene muno nkiripoti randito Shawero Juma rekwa rietwa ni Mutugi Kare.